hubung la ngai no mama jing chon si lungdon gimpomang ding golpha enei golpha Jesu tiwa choila ahum do dan le azi do pa hin ko chomcha an sei khomoitin weekend ai tikilhanin episode som chana bol ki tawtin tunin testimony kha chomcha an sei hitin tunia testimony sei ding pa e ale Joseph medical Scriven hin achomlamin Joseph M Scriven tin jo khe nahi ama hi Irish mi ai in ahin la Canadian pawa zailaji them ta kha nahi ama hi ahi tua Eihon chon se lungdon gimpomang ding enei golpha Jesu tia nijiwa choila hi jo bungla hin ji do pa chu ahi hi je na pa na pa na chain ge hoita an ngai ding in tim na khan nei nahi Joseph M Scriven hi sangkha jagi som la ko kuma Benbridge County down Ireland gama anaping ahi ama apa min ahi ale John Scriven ahi ama hi marine Royal Marine adinga captain ahi dingleh anu mini ale Zain medlikot ahi Joseph M Scriven le ka thim ta ahin la ama wa mi ve se ta an hi ahi ama hin apa banga army alole ichi arms langa lu ding ati ahin la ama ta asadam mo mi ve si ahi na chun ana de ta po win ahi chuti chun ama ong kele kinin Trinity College chun Dublin Trinity College chun aman BS una chai nahi ichi han chai chun ama hi oida amho gama chun oida na pangin hi chum khan sangkha jagi som lila thum kumin Joseph M Scriven Ajihol masa penu chu na ta nahi ama nu hi amin ipiham tia Google la ko hojong la kamupon ji to na he am ba le in sai pi men la comment langa ama nu athi da ne e ale akit chen honding kon khetna zana ama nu ama ten hi kimutul handinga kyol han e in ama nu dong ke pa ta sakol chunga hung towa ichi leiga lama Scriven anga na mona chana chi go ahin la hi lei ahin khel tan go na hin asakol cho ki chain atizan ong ki thingin ahi ale nu mei nu chu ana thingla en ama nu chu tui ana ro mang ta nahi chu ti chun Joseph M Scriven chu Ajihol nun akichen ding kon khet hanin ain kho analim san ta nahi iti da bonga thil phat lo thil su zin Joseph M Scriven alung thim chutin al hagaw chutin la ta sai chanam khat gein atong khata nahi miti aman zo hiti da bang ho ma hin khuman chu ha sa awal ji chun kum som ni langa be hi en api nagam Ireland gam chun dalan Canada gam chuna zon ta nahi hiti ama Canada gam Woodstock Ontario kiti chun na pan san dingleh Plymouth Braden Fate kiti hi amo hola chun pathena chu ana tong pan ta nahi Joseph M Scriven zong pha chom ngai ta alle chuting le pathir ngai lo ta ahi in Canada gama hung po do kumsang kha jagil som nga langa komen namun Brentford kitia private school khara men hi cha chin kumni kumtham tabang oidana chona tong ta nahi Port Hope sa alama Bitley Ontario James Sackville to ampenin in langa konin anu ha tanada mo e thi thu na jakita nahi iti aman thu na za pha na chuna ma yang alung himor he zengin ahin la aman anei zo si vai cha gen thi ho gi thu pi ding chuting le nelo ho chalo ho gi thu pi ding aman anei sun sum na pa na pi do pha na chun aman in lama ki le na ding sum jong na nei ta pu ne himanga aman anu ki thu pi ding chuting le thamo na ding alol agavel thelo phanen aman anu thoding tin jaila kha na su ta nei ni cha jaila su chu chimti nei lo in thousand in ti hi anei hi chi jaila hi ahi pha chum kha zowa hongke sim ta chon se lungdon gimpomang ding pomang din enei go pha Jesu itia hongke sim tu hi la chu nei nei Joseph M Scriven hi chi jaila hi khonung teng la mi tampi ni pha chom pi ni teng le khonung teng la hi ti tabang akai dan ki sim lo in ti ti gel pha on nei lo he ama na gel chi ale anul hamon na ding teng le anu ki thopi na thei ding ati pen ta asu aman ana su lo pen ta bo hi Joseph Scriven zong hi che Port Hope Ontario gama namana sangkha jagi som ngala sigi kumin Catherine Roche kin nu hi to ong ke ngai kita nahi
amani ke ngai lai hona hin Scriven hi kum som thum la kum ko heta na hin la khat nu wang hi chapang cha kum som ni le ni bo hin ala ina hi ichi Catherine Roche hi Joseph Scriven in pathin thu ana hela tingle pathin thu ana til khowa ichia kona amani him ke lo ala na tingle hinge ngai pai pai hona hi wangsi na chunga wangsi na ti yeng nung ama te ni ki chiang ninga omlhon hap ta khat ma sanga hin Catherine jong ta asada mona sang ta an nei kine adam mona chui pham ti ala pneumonia na hin mi chu dam mona sang ta ko na ama jong ta asa dam do zo kit lo sang khat zagi som ma chun Scriven chu anamol lim san kit ta na hin achai na ai lut ma sang owen chon si lungdon gimpomang din enei golpha Jesu ongge sim do dan chomcha ga sei bel lewen ichi Scriven zong Ajihol nu ani ten nu adal ha kina tingla in lama la anuang ta sa dam mo ta ama tingla ti peta ama jong ta sa dam mo sang ta ane ya ama jong dam mo na chal khona lu mai hitai ni chia lup lai ta an loi khat na hong vilen hi aloi khat na hong vilen a hi le te bo zunga chun hi ti zaila ane ke su chu mun hi ama jong asemin a hi le avet nom le yeng tingla asim nom le nge asa le jeng ni ju pha chun ama jong Scriven chu dongin ichi zaila hi nang zi ham atin adong in a hi le ama an zong hengi kanu dinga ka zi a hi en atin hi pha chom kha zowen ama hin don bul kinin keima hi chi zaila hi pakai su to ka zi khom hi an atin hi juti chun an loi ho an zong copy za chum chin copy za nam khat an sim don copy chu atum chin khat na ke choi su ke jewen hi pha chom kha zowen kumni zowen hi chi zaila hi Church Closet Converse hi pa hin akai da hin semin dunia chon silung don gimpomang din enei golpha Jesu ti ho bungla ka yan chan an sim do ta nei to teach an em Scriven ni jong ahin khu pum pia anei zo si an lang sum la pa jong abon cha chu vai cha gen thi ki thu pia ting le hin khu dam lai sungai pathian na to ring na ki phal do ta nei ama jong kum sang khat zagi som gi la kup kumin kum som ni le kum som gup la kum gup a hi na thita ni athi dan hi ama la ma gi thanam a hi lo ba hi le tuila khilu tham ti ba a ke chin pu ni ama hin da mona sang ta anei zin aloi pa hin in muna zen ding in hin pui nei aloi pa na sei na jo ama he ama la ma gi thanam a hi lo ba ala ati sat wal zia jo ga pod do ati ga kisku dam go na la ma hi tuila khilu na ti den ham ti he a ke chin thi pu nei aji jama hi chizana hi aloi pa Scriven hi azen li ana imusa azawa hi ama hi aruma chia gataw hi ataw zawa hungkile lam hin Scriven room chu ven hela namuta pu ni ama hall le an hin la azingin sun langin athlong tui chunga hungkile do amu a ko na bo cha thi chu ne he do hi dunia testimony say now ichan chuin tin jildo thi tampi amen hi iji chun Joseph and Scriven army adinga yong fit low tingle azi masading nun akichen handing kon khana thi san yo tingle anu jong dammo tingle azi hol ani chan anu jong athi san kinung jinga jong chon si lungdon gimpomang din enei golpha Jesu na ti ni chun tuni nu khon e hol jong ipo zo lo thil tampi amen lungthim sunga na chon si zia na alo wala dammo ve si na chon si na tampi ne yu nahi tabang na hete jong le tuni an pakai sun ei po hu no win ting le pakai sun ei la do pi no mo ve nahi ni jun pathin koma ki pilu no hiden pathin koma ki han do le hen pathin intena ma jong agi wale pathin intena ma jong alin wale ti ponti ama ringin chon si alin wal ngai dam lel ding ampon to ting la ha wal ngai dam lel ding ngai dam thelo ding ampon hi atlain again hen ngai jena chunga ki pa thu kan sein channel adinga tha na lung sit and subscribe in bol pin ting le like share comment on in bol pin kung taw nei atias ta mani hin sei na chung cho na wa tu in ala anangai tin in ngai na chung cho na wa pathin a tha ta nang la ki ya ding phat the na mal som na in book it hen Don't sit lungdon
lheh